ሰላም ሰላም እንዴት ቆያችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምታወቀው ከተለያዩ ግቢ የተውጣጡ የፋይናል ጥያቄዎችን እየሰራንላችሁ ነበር። ዛሬ ደግሞ ከጂኦግራፊ ቻፕተር 2 የተውጣጡ ጥያቄዎችን የምንሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ኮፒ ሊንክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜው የምሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ፓወርፖይንቶችንም ሆነ ጥያቄዎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ጥያቄው እንሄዳለን። በደንብ እንድትከታተሉ ይፈልጋለሁ። ነምበር 1 which geological era formation predominantly constitute the basalt complex of Ethiopian topography? A. Mesozoic era, B. Cenozoic era, C. Precambrian era, D. Paleozoic era. So basalt complex of Ethiopian ማለት the foundation of rocks consists of ancient crystalline rock የሚባሉ ሮኮች ወይም ፋውንዴሽን ኦፍ ሮክ ኢትዮጵያ ላይ ፕሪዶሚናንትሊ የተገኘበት ዘመን መቼ ነው? So the correct answer will be C. Precambrian era ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም during Precambrian period ኦር ፕሪዴቲንግ ኦፍ ፓሎዞይክ ኢራ ማለት ነው። ፕሪካምብሪያን ኢራ በዛ ጊዜ የተፈጠረው ምንድነው? ፋውንዴሽን ኦፍ ሮክ ወይም ባዛል ኮምፕሌክስ ኦፍ ኢትዮጵያን ቶፖግራፊ ኬሪድ አውት የተደረገበት ዘመን ስለሆነ ነው። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ነምበር 2 The western highland of Ethiopian are subdivided into several plateaus. Which of the following is not one of them? A. Tigray Plateau, B. Shawa Plateau, C. Bale Plateau, D. North Central Marif Plateau. So የኢትዮጵያን ሃይላንዶች ወይም ኢትዮጵያ ቶፖግራፊ በዌስተርን እና በሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ ተብሎ ለሁለት ይከፈላል። ከዛ ውስጥ ዌስተርን ሃይላንድ ውስጥ ያልተመደበው የትኛው ነው የተባለው? So the correct answer will be Bale Plateau ይሆናል because Western Highland includes Tigray Plateau, Shawa Plateau and North Central Marif Plateau. So Bale Plateau is a part of what? South Eastern Highland ስለሆነ the correct answer will be C. Bale Plateau ይሆናል ማለት ነው። Okay, number 3. What is the approximate altitude range of Ethiopian topography? Altitude range of Ethiopia topography ስንት ነው? approximate value A 0 to 3000 meter above sea level, B 125 meter below sea level to 4620 meter above sea level, C 500 to 4000 meter above sea level, D 100 meter below sea level to 5000 meter above sea level. So ኢትዮጵያን ቶፖግራፊ ስናይ approximate range የሚሆነው ቢ ነው ማለት ነው። 125 ሜትር below sea level to 4620 meter above sea level. So because Ethiopian have lowest point in Danakil depression. So ኢትዮጵያ ላይ lowest point ምንድነው? Danakil depression ነው ወይም ኮባር ሲንክ የሚባለው ወደ ታች 125 ሜትር ዳውን ኦር below sea level ሲሆን እና ሃይስት ደግሞ ራስ ዳሽን ነው። ራስ ዳሽን ደግሞ 4620 ሜትር ከፍታ ስላለው ነው ማለት ነው። So the correct answer will be B ይሆናል ማለት ነው። So B is the correct answer. Number 4. Which mountain is the highest peak in Ethiopia? በኢትዮጵያ ውስጥ የትኛው ነው highest peak ያለው mountain? A. Mountain Batu, B. Mount አቡነ ዮሴፍ፣ C. Mount ራስ ዳሽን፣ D. Mount ቱሉ ደምቱ። So ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ማውንቴኖች ውስጥ የትኛው ነው ሃይስት ፒክ ያለው ታዋቂው ማውንቴን? ሶ 4620 ሜትር አበቭ ሲ ሌቨል የተባለው ማውንቴን ነው። this mountain is called ማውንቴን ራስ ዳሽን ይባላል። C is the correct answer. so ማውንቴን ራስ ዳሽን ራስ ደጀን በመባል ይታወቃል። በሰሜን ማውንቴን ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ሃይስት ፒክ 4620 ሜትር ሃይስት ፒክ ቶለስት የሆነ 4620 ሜትርን ይለካል። ከዛ ከሱ ቀጥሎ ያለው ደግሞ ቱሉ ደምቱ ነው። ሁለተኛው ቱሉ ደምቱ 4377 ሜትር በመያዝ ሰከንድ ሃይስት ማውንቴን ኢን ፒክ ኢን ኢትዮጵያ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ሶ the correct answer will be C. Mount ራስ ዳሽን።
Okay, number 5. The Rift Valley in Ethiopia serves as a significant geological feature. Which of the following statement about it is true ይላል። So Rift Valley of Ethiopia significant geological featureዎች አሉት። ከእነኛ ውስጥ የትኛው ነው true የሆነው ይላል። A. It divides western and southern highland. B. It locates entirely within the western highland. C. It is a minor feature with little geological significance. D. It is formed by the collision of tectonic plate. So ስለ ሪፍት ቫሊዩ ኢትዮጵያን ላይ ትሩ የሆነው ሪፍት ቫሊዩ ላይ ትሩ የሆነው የትኛው ነው? ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኢት ዲቫይድስ ዌስተርን ኤንድ ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድ ቢኮዝ ሪፍት ቫሊዩ ስፕሊት ኢትዮጵያን ኢንቱ ዌስተርን እና ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድ and it is a techtonically active divergent boundary ነው። ሶ ኖት ኮሊዥን። ሶ ቴክቶኒክ የሆነ አክቲቭ ዳይቨርጀንት ነው እንጂ በኮሊዥን የመጣ አይደለም። ዲ ከዚህ የተነሳ ፎልስ የሆነ አንሰር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኤ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ኦኬ ነምበር 6 which of the following region is a part of southeastern island of Ethiopia? A. ትግራይ ፕላቲው B. ኖርት ሰንትራል ማሪፍ C. ባሌ ማውንቴን D. ሸዋ ማውንቴን። ሰው የኢትዮጵያን ቶፖግራፊ ዌስተርን እና ሳውዝስተርን ተብሎ ይከፈላል ብለናል። ቅድም ደግሞ ዌስተርን አይላንድ ነበር የተጠየቀው። አሁን ደግሞ ሳውዝስተርን አይላንድ ውስጥ የተመደበው የትኛው ነው የተባለው። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ባሌ ማውንቴን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሳውዝስተርን አይላንድ ውስጥ ያሉት ደግሞ ባሌ ማውንቴንን ስለሚይዝ ደግሞ ትግራይ፣ ሸዋ እንድ ኖርት ሰንትራል ማሪፍ በዌስተርን አይላንድ ውስጥ እንደሚመደቡ ቅድም አይተን ነበር። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ሲ ባሌ ማውንቴንስ ይሆናል። Okay, number 7. The Kobar Sink in Ethiopia is notable for being A. The highest point in the country. B. An area of significant volcanic activity. C. The lowest point in the country. D. A major urban center. So, ኮባር ሲንክ ወይም ዴናክል ዲፕሬሽን ቅድም እንዳየን በኢትዮጵያን አቲቲዩድ ላይ አፕሮክሲሜት ሬንጁን ስናይ 125 ሜትር ብሎ ሲ ሌቨል ብለን ነበር። ከላይ ባየነው ሀሳብ ላይ ማለት ነው። So Kobar Sink is the lowest point in the country, no? So C is a correct answer which deals about Kobar Sink. So Kobar Sink in Danakil depression ውስጥ ነው ያለው is an Ethiopian lowest point which measures minus 125 meter or 125 meter below sea level and it is a result from what? It is not what? Volcanic, it is not urban or it is at high point. So the correct answer will be it is lowest point C ይሆናል ማለት ነው። ሶ C is the correct answer. ኦኬ ወደ ስምንተኛው ጥያቄ ከማለፋችን በፊት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ኤንድ ኮፒ ሊንክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ቪዲዮዎቻችን ከተመቻችሁ ኮመንት እና ላይክ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ ደግሞ በየጊዜ የሚሰሩ የተለያዩ ፓወርፖይንቶችን እና ከተለያዩ ግቢ የተውጣጡ የፈተና ጥያቄዎችን ለማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ሌትስ ፕሮሲድ ቱ አወር ኩዌስችን። ሶ ነምበር 8 which of the following river flows through the Ethiopian island and is a major tributary of Nile? A. አዋሽ ሪቨር B. ኦሞ ሪቨር C. ብሉ ናይል ሪቨር D. ዋቢ ሸበለ ሪቨር። ሶ በሃይላንድ በኩል የሚፈስ እና ለናይል ማጀር ገባሪ የሆነው ሪቨር የትኛው ነው? ሶ the correct answer will be C. ብሉ ናይል ሪቨር ይባላል። ሶ ብሉ ናይል ሪቨር or አባይ ነው የሚባለው። ብሉ ናይል is another name is አባይ which originated from Lake Tana and contribute around 80% of Nile flow ለናይል 80%ን ኮንትሪቢዩት የሚያደርግ እና ከሌክ ጣና ነው የሚጀምረው and the remaining አዋሽ፣ ኦሞ and ዋቢ ሸበለ do not reach the Nile ናይል ላይ ሪች አያደርጉም። አዋሽ፣ ኦሞ እና ዋቢ ሸበለ ወደ ናይል አይገቡም ማለት ነው። So the correct answer will be C. ብሉ ናይል ሪቨር or አባይ ይሆናል ማለት ነው። C is the correct answer. Number 9. The term ambas in Ethiopian topography refers to A. deep river gorge, B. flat-topped plateaus steep side, C. volcanic crater, D. desert plain. So the term ambas in Ethiopian topography which deals about
Flat topped plateau with steep side. So B is the correct answer. So Ambas is characteristic mesas or table mountain with steep cliff and flat top. So common in Ethiopian island ውስጥ የሚገኝ ስለሆነ so the correct answer will be B. Number 10. Which physiographic division of Ethiopia is characterized by a series of lakes and volcanic activity? A. Western Highland, B. Southern Lowland, C. Rift Valley, D. Eastern Highland. So the correct answer which characterize the serious lake and volcanic activity will be C. Rift Valley ይሆናል። So the Rift Valley contains lake example አባይ ጫሞና ዝዋይን ይዛል and active volcano ይዛል ኤርታይል የተባለውን ቮልካኖ ስለሚይዝ and the highland lacks such feature ሃይላንዶች ውስጥ እነኚህ ፊውቸሮች የሉም። ስለዚህ በሌክ እና በቮልካኒክ አክቲቪቲ የተሞላው ሪፍት ቫሊዩ ነው ማለት ነው። so the correct answer will be C. Rift Valley ይሆናል። Number 11. The Ethiopian islands are often referred to as the roof of Africa due to A. Their extensive desert landscape, B. Their highland elevation and large area of elevated landmass, C. The presence of dense tropical rainforest, D. Their proximity to the equator. So the correct answer will be B. ይሆናል their high elevation and large area of elevated landmass because over 15% of Ethiopia is above 1,500 meters with extensive high plateau earning ዛት ሊድስ ቱ ሩፍ ኦፍ አፍሪካን ታይትል ሶ ኢትዮጵያ ላይ በ50% የሚሆኑ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ከ1500 ሜትር በላይ የሆነ ፕላቲው ስላላቸው ከዛ የተነሳ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ሩፍ ኦፍ አፍሪካ እንድትባል ይረዳታል ማለት ነው። ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ቢ። ኦኬ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ቢ። ነምበር 12. Which of the following is a significant impact of Ethiopian varied relief on its climate? ሶ በኢትዮጵያን ክላይሜት ላይ ቫሪድ የሆነ ክላይሜት ቼንጅ መኖሩ ምን አይነት ፋክተርን ያመጣብናል? ሶ ኤ ዩኒፎርም ቴምፕሬቸር አክሮስ ካንትሪ፣ ቢ ኮንሲስተንት ሬንፋል ስሪአውት ዘ ይር፣ ሲ ዳይቨርስ ማይክሮ ክላይሜት ሊዲንግ ቱ ቫሪድ አግሪካልቸራል ፕራክቲስ፣ ዲ ላክ ኦፍ ሲዝናል ቫሪዬሽን። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ሲ ዳይቨርስ ማይክሮ ክላይሜት ሊዲንግ ቱ ቫሪድ አግሪካልቸራል ፕራክቲስ ቢኮዝ አቲቲዩድ ቫሪዬሽን ክሪት ዲስቲንክት አግሮ ኢኮኖሚካል ዞን ነው። ደጋ፣ ወይነ ደጋ፣ ቆላ እና ሳፖርት ዳይቨርስ የሆኑ ግሩፖችን ኢትዮጵያ ላይ ስለሚያመጡ ሲ ዘ ኮሬክት አንሰር ይሆናል ማለት ነው። Number 13. The deepest gorge found in Ethiopia are primary result of A. Glacial erosion, B. Tectonic plate collision, C. River erosion over geological timescale, D. Wind erosion in arid region. So the correct answer will be C. River erosion over geological timescale. So gorge lakes as Blue Nile Gorge were covered by fluvial erosion over million of years. And tectonic activity create what landscape, but river shaped in the gorge. So the correct answer which deals about this question will be C. River erosion over geological time scale ይሆናል ማለት ነው። Okay, number 14. Which of the following statement about the western lowland of Ethiopia is accurate? A. They are densely populated and heavily industrialized. B. They have hot climate and are prone to malaria. C. They are primarily agricultural hub of country. D. They are characterized by high plateau. So the correct answer will be B. They have hot climate and are prone to malaria. ምክንያቱም ዌስተርን ሎውላንድ ለምሳሌ ጋምቤላን ብንመለከት በጣም ሆት ሁሚድ እና ማላሪያ የሞላበት ሀገር ነው እና ስፔርሊ ፖፑሌትድ ኤንድ ኖት አግሪካልቸራል ሀብ ያለበት ስለሆነ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ቢ ዘ ኮሬክት አንሰር። 15ኛ The Bale Mountain are part of which physiographic division Ethiopia? A. Western Highland, B. Southern Highland, C. Rift Valley, D. Eastern Lowland. So the correct answer will be B. Southern Highland ይሆናል። ምክንያቱም ባሌ ማውንቴን በሳውዝስተርን ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚገኝ እና ዌስተርን ሃይላንድ ደግሞ ሰሜን እና ወሎ ማውንቴንን ስለሚይዝ ነው ማለት ነው። So the correct answer will be B. Southern Highland. Okay, number 15 is already done. Number 16. Ethiopian topography has significant impact on its biodiversity. Which of the following is a direct consequence of this varied landscape? A. Limited species diversity due to uniform habitat. B. High endemism with many species unique to specific region. C. Absence of mountainous flora and fauna. D. Predominance of desert species throughout the country. So
The correct answer will be B. High endemism with many species unique to specific region, because isolated islands such as Semen and Bali are host endemic species like Ethiopian wolf and white ibex. So the correct answer will be B ይሆናል ማለት ነው። Okay, number 17. The term Great Rift Valley refers to A. Minor depression in Ethiopia with little geological significance. B. Continuous geographic range running from Lebanon to Mozambique. C. A series of volcanic craters in East Africa. D. Mountain range extending across the Horn of Africa. So the correct answer will be B. A continuous geographic range running from Lebanon to Mozambique, because Great Rift Valley is a 6,000 kilometer tectonic feature from Middle East to Mozambique, including Ethiopian Rift Valley. So the correct answer will be B ይሆናል ማለት ነው። Number 18. Which of the following lake is not located within the Ethiopian segment of Rift Valley? A. Lake Tana, B. Lake Abaya, C. Lake Chamo, D. Lake Ziway. So the correct answer will be A. Lake Tana, because Lake Tana is one of a lake which is categorized in Western Island with a source of Blue Nile, and the remaining Abai, Chamo, and Ziway are categorized under Rift Valley Lake. Okay, so A is the correct answer. Number 19. The Afar Depression, a notable feature in Ethiopian topography, is characterized by A. High altitude plateau with temperate climate. B. Dense tropical rainforest. C. One of the hottest and lowest places on Earth. D. Extensive glacial formation. So the correct answer will be C. One of the hottest and lowest place on the Earth. So because Afar depression has extreme heat greater than 15 degrees Celsius and area below sea level. So example ዳሎልን ልናይ እንችላለን። ከዛ የተነሳ the one of hottest space ይሆናል ማለት ነው። C is the correct answer. Okay, number 20. The last question of this chapter or this topic. The geological process primarily responsible for the formation of Ethiopian highland is A. Glacial erosion, B. Volcanic activity, C. Sedimentary deposition, D. Tectonic plateau subduction. So the correct answer will be B. Volcanic activity, because Ethiopian island is formed from massive ኦሎጄንሲ ኦር ሚኮሲን ፍሉድ ባዛል ወይም ከቮልካኒክ ኢራፕሽን ነው ኢትዮጵያን አይላንድ ፎርምድ የተደረገው። ቀጣይ ላይ ደግሞ ቴክቶኒክ አፕሊፍትም ሰከንድ ላይ ሊቀመጥ ይችላል። ፕራይሜሪ ከሆነ ቮልካኒዝም ይሆናል ማለት ነው። ሰከንዳሪ ከተባለ ግን ቴክቶኒክ አፕሊፍት ሊሆን ይችላል። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ቢ። ኦኬ ዛሬ ቪዲዮአችንን በዚህ ጋር እናበቃለን። ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችን እና የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከዛ መልካም ቆይታ